Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 28, versikulo 25. Riribok ti pataodan ti kinaimot, narangrang ay ka no agtalag ka iti apo. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan, ama itampok dito programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ne, si kamat gayam, Loida. Umayak ko maumutang itila ko yung abagas na mabalin. Mano a kilo. Oray may sakaban ko man mabalin. Bayadan min tumutla ang adagos. Apaman ang maawat nila kay ko ti sweldo na. Apay, ayan ay ati asawam. Napananggad iti San Fernando. Katsyak pa'y lakano itati agdiskitar iti kanan mi kadagiti ubing. Sige. Mabitlaan nga rod. Ta isaganak, tibagas nga ututangam. Agyamanak, manong Dani. Nagkunakan ka nga ipautang mo ka ni Loida mamirmiraot tila ko tayo abagas. Ay na, agata, bakit? Pinautangak, takaasi damat. Awan bagas nga iluto da. Problema da daytan. Inkasingiran. Ay na, anya ka kadi aya. Urayim laeng. Tainton katapusan, agbayad dan. Pangalaan da ko maitipagbayad da. Ay, lugyan dala ang tinegosyo da kita klase ti tattao. Huston. Sige, tama pa na kung iti trabaho ka. Ay, mabitlaan. Mano tinaglakwam? Insurat mo ka di matlaan? Wen. Dahito lang tinaglakwam. Nagbasit. Dakdakkel pa iti impautang mo ngam tinaglakwam. Ay na, di mo amo taglako, Dani! Bayada mon kanyak tinutang mo abagas ka ni Dani, Loida. Ha? Di la mabalin nga iton katapusan nga agbayad akman ng agata? Nagbayagan? Umutang ka, ta iso ti ibayad mo kanyak. Nasirib ka mata niya. No makita yo ani Dani ti agbanbantay iti Stormy, alisto kayo amapan umutang kankwana. Saan mat? Naira na laeng. Bayam tapadasot ti umutang iti kwarta, ta ibayad ko. Nasaysayat pa'y! Loida, pasensya mo ti asawa ka. Saan ngamin ang makaawawat? Parikot ko lakat nga rod no pangalaak iti pagbayad ko. Mabit lang ha. Antoy. Pautangan kan, iti pagbayad mo kan ni Agata. Bayadam to kanyak, no andan kwartam. Agyaman ako unay, manong Dani. Talaga anaimbag kayo akaruba. Awan yaman na. Pakaragsakak mat ti tumulong iti padak a tao. Dayawak unay ti kasta akababalin nyo, manong Dani. Talaga akong kontraan na kanya, Dani. Apay ka di manen. Ti kunam, jak nakita ti kwarta nga inyawat mo ka ni Loida itay? Mas daawak matkan ka. Imbes asyak ko matitulungam nga agsingir iti pautang, saan mat takaslapay kit din isakit mo ni Loida? Ay na, bakit? Saan ka mat ngamin amak awawat? Kan maysa, saan anasaya ti agim imot? Nang runa, kadagiti agkasapulan iti tulong. Jakmat ko naan aditay agpautang iti pada tayo a tao. Ngamket di, pilyam mat ati papautangam, no sigurado matlaang ang makabayad dawon no saan. Adda ka din ni ka nakandanay, Agata. Apay manan ni Dani, ulit agtonyo. Kwa. Ay, umayak ko maumutang dito'y istoryaw. Ha? Uray siya? Umayak ko mamat umutang iti uray kwarta ko ma? Ay, awan ti maipautang ko kada kayo. Saan aga po takabagyan nyo ni Dani nga asawa, kat umay kayo ket din umututang dito Stormy? Umay kan tatapon niyo. Pumanaw tan dito'y. Naimot-mot day tatao. Anya? Naimutak? Ay, uray anya po iti bagbagayo. Saan kayo apautangan? Anya ka matan bakat? Ibabainak matan kadagiti kabagyak.
Jack mas daaw no isakit mo dagiti kabagyam dani. Tapod lumot, nalaing ka nga agpautang kadakwada. Saan abalik ko man no agbayad da adagos? Agata. Para kanya, awan kin nabagyan no maipapan iti kwarta. Kan naimutak no naimutak. Amok nga awan pangalaan da ngamin iti pagbayad da no pautangak ida. Sige. Pautangan ka iti utangam a 50,000, Loida. Agyaman ak iti panagtalakyo kanyak, manong. Adan pagpuunak nga aglako. Amok a mapadur asyo ti store nga ilokatyo. Wan manong, talaga apadur asak. Sige. Ket inutam latan a bayadan ti utangam. Tapno saan ka amarigatan. Agyaman ak unay, manong. Talaga saan kayo anaimot. Tumulong ak, nulakat adda. Ngamnuawan, pasensya. Agyaman ak unay, manong Dani. Umay ka tiyanda. Agtugaw ka dito'y salas. Tairwar ko ti impaisaganak iti asawa ka meriendata. Kabayatan ti panagsarsarita ta. Agyaman na manang. Bakit? Umay kayo dito kusina. Naisagana kong timakan. Ay. Mangan tayo pa'y. Tanay, pangaldawan. Ay, kasta ka di? Sige, mapantangarudon iti kusina, tiyanda. Sige manang, tani mariknak matan tibisin ko. Ay na, nagdakkel gayam kan nagpintas ti balayo. Saan mat? Da kayo ket di tagpada nga da iti Amerika dagiti dadakkel mo. Sigurado, mansyon pa'y ket din ti balayo. Medyo manang. Anya? 50,000 ti impautang mo iti dayja aloyda? Kalkalabanan na ka di, Dani. Awan amok a pangalaan da iti kwartada. Nga magtalakak iti Diyos, agata. Amok, di na baybay ang dagiti agkasapulan. Ay, awan lat amok ditan. Siguro, utang kalimutan man daytan. Surunkon. Bakit? Di mo la ko man inik-ikan. Isupay nga inayon ko iti kwarta nga ipautang ko kini Chanda. Naimbag dayjay, taanak tibak nang. Kan sigurado abayada na dayjay. Taad da itad na a porsyento na. Nagsupli takayat ko anayunan ti kwarta abuludak kada kayo manang. Kasta ka di. Manupay nga iti inayon ko, Chanda. Uray 60,000 manang tapno agbalin a 100,000 amin. Di kayagdanag. Bayadak met na adagos, agraman porsyento na. O sige, pautangan ka, Chanda. Amok matkat amabayadam dayta. Agyaman na manang agata. Unay kan, bakit? Gapulaan ta nakakutse. Kan anak tibak nang. Pinautangam adagos iti dakkal agatad. Kadimon sapay amamunay dayji atyanda. Naamamumlaeng iti sugalan. Saan abale, tabak ng dadani? Saan akas ka niloy da amamirmiraot? Ngam pinautangam lata. Pangalaan na nga itay, ti pagbayad na kan ka. Ang mga utang kalimutan mo tanday jay. Apay kadimanen anapan iti day tati saritaan. Oh, saan ka tinakasta? Naimbag ka ni Chanda, tamo ka baknang. Iso a pinautangak iti dakkel agatad. Ay, ibaglaangan ta na uray kamutlaang dito'y parking lot, Chanda. Oh, apay ka di manang agata. Kaslad na napatag nga ibagayoan. Ay, nalipatam samutan nga itangaal daw ti panagbayad mo kanyak itinautang mo. Ha? Aywan. Ala, sorry, nalipatak mo ten manang. Anya? Awan pa ngamin kwartak ita. Kinapudno na, dakkel ti abak ko iti pan nakisugal ko. Anong di kagdanag, bayadak to. Kumusta to'y istoryo, Loida? Mayahat manong Dani. Ininot nga umado ti lako. Ken adda pa yen lakok anateng di tasango, agraman prutas. Maragsa ka na ka, ang makakita ngay madutilakom. Kaya't nasawen, adda di murasan to istor mo. Wan manong Dani, wan gayam. Mabit lang. Mangtedak iti hulog ko iti utang ko kada kayo. Kastaya. Adain lasin ko nga ibayad ko. Mabit lang Adto ti 10,000 a pisos manong. Nakaurnong ka adagos Wan tanapig samot dito istor ko.
Ala, sapay kuma. Taad-ad dapay adumor astoy istor mo. No diga po itim pautang mo apagpuunak, awan ko maita da ito istor ko. Kasta talaga Di tay agim imot. Tapno mabindisyonan tayo. Hangim ni agata. Ay, talaga na imot. So adi ka magkinkinawatan no daduma. Apa anak no agpautangak. Nang runa pa'y nga rod, no daytay talaga nga awanan. Manong, Ngam no siya ka. Agpautangak basta adda. Ay unay kamaten agata. Nakatambak dagiti maugasan di talababo. Ay una yan. Ugasan matan tagda ka mat. Napudot ti ulo kita. Dakkel ti parikot ko, Dani. Kanayon ka rumwar sa dino ti papapanam. Jack masango dagita at trabahuan ita. Ayabam ni Lloyda. Paikaro na ti utang na. Alaan talaangan akatulong ditoy. Anya? Namin anon ang nagkarika kanyak. Ngam di mo matinong paltsanda. Nagrigat kayo matan akasarsarita manang. Makapasurun kayo. Anya, kayat mo asawan? Di mo bayadan ti utang mo kanyak? Bayadak to ka di inton adda kwarta. Di kay makauawan. Ay, tsak laing pagaro pa kasta ka tsanda. Bastos ka. Awan pa'y respetom kanyak. Bayadak to no makaalaak iti kwarta. Ay, ha? Mabitlaang! Dinakpanawan dito ay tsanda! Ay, naimbag pa'y ni Lloyda. Tadandaninan mabayadan ti utang na kan ka. Ngam day di atsanda. Makuna abak nang. Ngam nagrigat mat nga agbayad iti dakkel ngayon pautang ko kankwana. Anya? Ay katsingir Namin anon asiningir ko. Ngam isupay ti makaungat. Nagsinsinung bat kami nga rod. Sapay dakkel agatad ti inutang na. Kasanon, no saan ang makabayad? Awanan, Dani. Intarayan na ko ni Chanda. Awan kanumutan iti apartment na. Kat di damo no sa dino tinapanan na. Anya? Ay, Dani. Uray kumamat no adda nagpinirmaan yo. Ngamawan mo't nga rod. Nagtalakak nga rod kan kwa na. Tabak ng dagiti naganak na. Ay, kat no sugador dayjay. Pinautangan tumat iti dakkel agatad. Agbababawi aklakay. Kanayon nak idi nga apaan. Gapo iti impautang ko akwarta kan ni Lloyda. Ibagam, adin to makabayad. Ay, uray dagiti kabagyak nga umutang. Pabainam. Anya nga ita? Si kamat lagayam ti agsaysayang iti kwarta. Natalak ka lang ngamin iti bagim agata. Pakawanan na kuma, Dani. Naimot kang agpautang kadagiti agkasapulan. Nang runa, nuam mo nga awan mabalinda iti biyag. Adida makabayad. Ngam saan aday tati pagbasaran, no kayat mo ti tumulong iti agkasapulan. Husto ka. Bigbigag itan asyak ti agkamkamali. Namin, nagtalakak iti bukod ko akapanunutan. Agyamanak no kasta. Katsapay lakuma, tabaliwa mo na ti mading aramid mo. Agyamanak, Dani. ti kinasaya ti panagpuspuso, ti Diyos ti mangbendisyon. Ngam no nagalas ti ugali kan aramid mo, si kanto matlaeng ti pagbalatakan na. Papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Eliesha Tumlid. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 21, versikulo 23. Annadam ti panagsaritam no kayat mo nga awan pakaisagsag makam. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan,
Ama itampok dito'y programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biya. Anya ti sirsiripon bita si Prina. Umay kakidaglinisin. Umay ka ditoy, takitaam ti sirsiripa. Agmamapak nga road. Ay na, madamdaman day ta, umay ka kiting. Anya ya dayta. Oh, makitam day basit anak ngisngisit a babae ijay office ni sir. Kano jaglaklako iti mais analing ta dayta. Siguro ako lakwan na ni sir. Saan? Sa Bali. Ha? Kulot ti buok day jay aglaklako iti mais. Ah, Kulot kadimat ti buok day ta a babae. ayawanan niya. Ay, anya nga itar aramidin na dita office ni sir. Aplikante. Aplikante iti anya. Saan ka di nagbirbirok da iti paralinis dito opisina? Aywan. Iso da ita di aplikante. Ay, nagubingan nga eh. Numaala day ta kadwata. Saan natanton akay kayat ni sir? Amangan no papanawon na tanton, tadaytan ti sumukat. Ay. Di ka man nagpanunot iti kasta si Prina. Makapadanag ka man. Kasanungay numapasamak. Saan ta nga itulok? Talaga saan? Dito'y tan anang rugi ang nagtrabaho. Dito'y tan ang malakayan ken mabakitan. Ken dituyak meten nga retire ah. Uray siyak mo ta. Apay, adda aya planok a pumanaw. Urayak mo't ati pa nag-retire ko. Ha? Day ta a babae ti papanawon ta. Mas dawak man, Juaning. Takayat mo ti sumrak aparadalos dito opisina. Kaya't ko ngamin nga ituloy ti panagadal ko, sir. Kasta ka di. Uwan, sir. Iso tulungan dak ko ma. Nagagutak, kan ado ti amok at trabaho. Ay katuna. Angam nalawa na ito'y opisina anas ka na madalusan. Angam di ka madaragan. At dadwa a kakadwam a paradalos. Yam amukan to kadakwada. Kaya't siya asawan, sir. Naawat akon? Nawat kan. Ket magrugi ka nintong bigat. Apay apapaayaban na tan ni sir. Diyan mo ah. Inaprobaran na nga tan jay loan ko. Umay ka, tamapanta iji office na. Ay, mabiit lang Domingo. Umay ka man pa'y dito'y. Apay manan. Anya iter aramiden jay babae anang isit ijay office ni sir. Na. Adda iti kalman, adda manan itan. Umay kakid din. Mapantan ijay ayan ni sir. Amangan no agungat. Ay, makauma ti rupa day ta babae. Ay, sige. Sir? Umunag kayo. Ay, umunagtan. Good morning, sir. Uy, good morning Ay. ka mata. Ay, wala niya. Ay, good morning, sir. Kaya't kung ayam mo kada kayo ni Juaning, isuti kadwayo nga aglinis dito opisina. Ah? Kaslamo nagan ti bagyo. Huwaning. Uy, agtal na ka man si Prina. Juaning, isuda dagiti kakadwam a utility. Isu ni Domingo. Anyamot ni Siren. Kinumplito yung tinagan kon. Anya nga rod ti kayat mo nga yawag ko kan ka. Oray dum kumalatan, sir. Juaning, isu ni Tatam Adom. Ha? Ay, anyamot sir. Lakay mo launa yun, no tata ko na yaw. Anya nga rod nga ti kayat mo. Ikatan nyo ajay tata. Manong kumaa. Isu ni Manong mo Adom. Naragsa ka kan? Ay, kasta, sir. Kasla, madubli mo titawan ko tata. Kan Domingo pa, ay. Ket daytoy mat. Prina ko namlatan. Saan ka diya si Prina tinagan mo? Shortcut nga road, sir. Tapno saan amarigatan ni Juaning ang mga yab kanya. Nasaya at tanam amo kayo akakadwak. Manong Dom. Ay na, nagmayat adenggan. Kasla umubingat. Manang Prina.
Kasta Ala, isuro yun ni Juaning kadagiti rumbang aramiden na. Ay na, nagmayatan ti agtugtugaw. Nakangato pa iti sa ka dito'y lamisaan. Wow! Kaslak doon. Oy, Domingo! Ha? Ipay ka pa'y abirbirukan. Adda ka matlagayam dito'y. Oras ti trabaho. Mm. Ay na, una yan. Nakangato pa'y dagiti sakam. Wala, tumakder ka ditan. Anya kami to? Itaak lang nga ginanamay. Awan ti agina inana. Na? Agungot ni sir no makita na ka. Anya nga iti serbi na ti baro akadwata. No saan mo apagtrabahoin, ibaon mo ni Juaning ta iso ti aglinis. Na, agtugaw manan. Ay na, Sige, nagtugaw ka. Nagtugawak mo. Ha? Sika lang, ayat ti may mayat. Alaki din. Ibagam ka ni Juaning dagiti aramiden na. Wen, imbagakon. Malangarod. Aginanata pa ila ditoy. Saan ka di asika ti baro nga inala ni sir a para linis dito office? Wan, ma'am. Itay ka pala nakita nga agdaldalos Kagapgapom iti office ko nagdalos Wan, ma'am. Katapay nga yung agdaldalos ka pala ang aging gaita. Iso nga minti imbaga dagiti boss ko, ma'am. Boss mo? Sino da? Ni Manong Dom kan Manang Prina. Sa dino ti ayanda? Ay, jak man amo, ma'am. Basta binilinda nga aglinis sa kano. Sige, mapan ko kitaan ida. Mangmanganda siguro ija kusina. Dagito'y adwa. Agur-urok da dito'y. Nakangato pa'y tisaka da iti lamisaan. Kan nakangangada nakaturog. Ay unay matagito yan. Oy, Domingo. Seprina. Adan sa mga ko niya ka. Ay, si Prina, agreeing ka man. Ay, Ay, ma'am, da kayo matgayam. Anya ti aramidan nyo diti kusina. aglinlinis, ma'am. Aglinlinis? Kunayo siguro adyak nakita nakaturog kayo adwa, ha? Si kanto mga amin, sungsong. Jacket di ka barbaro ti ibabaon nyo nga agdalos? Ay, sige ma'am, mapan kami naglinis. Ay, di ka nagungungot, ma'am. Ay, Kaslasaan tayo mo't nga kakadwa. Saan ka nga agipulpulong ko ni Sar? Juanita, dahita ka di tinagan mo? Wan, ma'am. Accounting ti ayan ko ditoy. Kaya't kumati agbalin akaskan ka, ma'am. Ay katun si Kanton ti sumublat inton agretira. Iso anas ka nga agadal ka. Iso nga rod nga gagagetak. Tapno makalpasak iti panagadal ko, ma'am. Ay, saan mo atultuladen da Domingo kan si Prina asadot. Sadot da, ma'am. Iso an nangala ni Sir iti maysa at tagadalos ngamin sadot dagiti sigod. Wan nga agpaiso, ma'am. Iso nga ita, aggagat ka, ha? Wan, ma'am. Sige. Mabit lang. Tani ay ayaban nak ni Sir. Adan samot ibaga na kanya. At datin darak a seminar kat makalawas nga awanak. Isu nga ibilin kun kada kayo dagiti rumbang nga aramiden nyo dito opisina. One, Sir. Ado dagiti paperworks tayo. Isu anas kan amalpas yu amin. Sakbay asumang petak. One, Sir. Sikan ti makamo ka dagiti daduma kakadwam. I-report mo kanyak dagiti saan anasaya at ang aramiden da. One, Sir. Wee! Ay na. Nagmayat nagtugaw dito ag pusipusipus at tugaw si ka. Ay, padasak man, Mike. Ay, jak pa'y nauma. Na, Agpaigid ka man dita. pumanaw kan Ang mga no, da makakitakin ka. Si Kati pumanaw. Papanawan nakit din kat linisak enton madamdama da ito'y office ni sir. Kilinisan mo na. Tumakder kan. Kaya't ko pa'y nga ro di aglugan dito'y tugaw ni sir. Hay. Wee! Siya ka, Mike. Wee! Siya Ay, kon. agbibisin. Ha? Ingkakit din aglinis. Kaure si kamay. Aglinis ka na. Sa laki! Na, Out! apay, asuak.
Rumar ka na. Ang mga nuad na makakita ka data ditoy. Sa laki. Ay, trabaho mo samot aminan, Juanita. Basta ang trabaho aklat ta, ma'am. Uray awan ni sir ang makakitkita. Ay, ayan dagiti kakadwam. Ay, Jack amo, ma'am. Jack na si putan no ayanda. Kitawag man sa dino ti ayanda. Wow! Nagimasan dagito'y makan dito'y unag ti frigider ni sir. Chocolate cake. Ay na, nagmayatin. Ay, ibusak na ito'y. Ay na, adapay gayam ice cream. Ay, ramanakman. Si Prina. Oh. Apay akan kanam dagita makan dita ref ni sir. Kasano no maamuan ni sir day tangar aramidan nyo? Na! Ay, una yan. Ay na, madimagayam no na puno na itingiwat itimakmakan, ma'am. Impagta sa anak na ispalan. Dandanin! Ay, kita manday takadwam nga agdaldalos. Nagyaplagan di ta pagiduldulinan iti paglinis kat nagiddan. Ita agor-oroken. Wan nga rod, ma'am. Feeling at home mo tan. Kayat na dita, taawan ti makadisturbo kon kwa na. Payman tari ingak. Ay, bayan yun, ma'am. Amang ano na bannog. Kasano nga rod ang makapagdalos? Siya kon, ma'am. Imbagla kanya, tana pigpig sa akam isuda. Bayan yun nga aginana ni Manong Dom. Ado ti karga ti ref dito'y opisina kamakmakan edi pimanawak. Angam itatarag subliak. Apay nga awan matan. Ay sus, didak kitaan itikas na asar. Ta saan matasyak tinangan? Saan na si ka? Asino nga rod? Ni Juaning! Ni Juaning? Apay ang naibagam ti kasta? Kat isumat ti mahilig amangan, sir. Itikas di apam magina. Naibus na amin ti karga ti ref? Adapay madi nga ugali na asar. Anya na ita? Nagsadot. Permi ti sadot na. Amuyo ti inararamid na idiawan kayo. Anya ko nam asar ti ibagak. Anya? Nagtugtugaw kan naturog laang ti inararamid na. Saan na nagtrabaho? Da kami laang kiniduming tinaglinlinis. JCR nagangsag. Amuyo sir no asino tinaglinis. Kasino? Da kami kinidomingo. Ano kasta? Sadot ni Juaning? Katwan sir, iso nga ikatin yun. Ubing nga agpaisong ngam nagsadot mo. Permi ti sadot na. Siya tinakaimatang iti amin ang napaspasamak diti opisina. Kabayatan ti kaawan mo, sir. Anya aya talaga tinapasamak. Ni si Prina, iso tinangan iti karga ti ref mo, sir. Nemat Domingo, turog laang ti inararamid na. Kasta ka di? Tapno mamati ka, sir. Kitaam to ti CCTV. Ay wun nga agpaiso. Makita yu ita no asino ti agsasao iti podno. Adda sip-sip, sir. Asino nga'y dagita? Da si Prina kan Domingo. Isuda ti sip-sip diti opisina. Dadaulan dati padada at tao. Ne, asino nga'y ti perperjanda? Ni Juaning. Ni Juaning ang nakaananos, nakagagagat. Di na pa'y amo ti agreklamo day jay. Isuti ka na yun nga agdaldalo, sir. Anya man ang tiin ka, sir, siripon di tamot si Prina. Kasarsarita mat ni sir ni Juaning. Apay ko mano kasarsarita na ngay. Nakaragragsak da adwa. Ah, Rumbang ko mga ungtan ni sir ni Juaning. Tatila impulpulong ko kankwana. angam saan mo Ay, anya nga yan, timapaspasamak si Prina. Ni, rimuaran ni Juaning iti office ni sir. Ay, damagak man no anya tinagsaritaan da ni sir. Juaning! Uy, Juaning! Apay manang? Anya timbagakan ka ni sir? Sana ka nung naglinis. Da kayo lata ka nun ka ni Manong Dom. Kat, anya nga itaramidam. Wano, inikat na kan, gapo iti kinasadot mo.
Mapanak ka nun iti accounting. Ijayak ka nun at tumulong. Tapno matrenak pay. Amo nga ni sir, akabaulak to ka nun ti agbalin nga assistant ni ma'am. Kunana pa'y ano makagradwarak, agtrabaho akton ditoy. Saan aparalinis, no dikat iti office ti pagyanak. Anya? Kat da kayo kanimanong dom, agtalinaad kayo kano aparalinis. Tanalaing kayo mat ngamin nga agsipsip. Nasaya at lata nga agaramid ka iti nasayaat, ngam ti agaramid ka iti pakaybaba inam iti odina. Papagayam, ditan tinagipusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.